Бүгін күн бүркі, мына қар жай баштады. Ассалаумалейкум, урматтуу Базар Аламы каналының көрүүчүлөрү, достор. Бүгін 23 январ 2022 жыл. Мына базар башталды, достор. Сокулук мал базарындабыз. Чүй облусу Сокулук району Сокулук мал базары. Сокулук айылында болот бул. Биз биринчи видеону, достор, жем, чөптү тартып чыгарабыз. Экинчи койлор, үчүнчү канаттуулар, төртүнчү анан музоо торпок дальше кетти. Сиздер видеону жакса лайк басыңыздар, жакпаса дизлайк. Ой пикирлерди комментарийда калтырасыздар, достор. Биз анда эмесе кеттик. Эшиктелине башталды асфальт. Так, мына арпа. Ассалаумалейкум. Арпа канчадан? Арпа 26. Бул майдаланганычы? 26. Бул да 26. Бул каяк өзүбүздүкү же привозной? Өзүдөн эле. Арпа 26 сом. Так, арпа 26 экен. Сизде канча арпа? 26. Ва жүгөрүчү жүгөрү. Майдаланмаңар. Assalamualaikum. Бул 22. Ха. 22 дедиңизби? 22 бул кымбаттап кетип атат го барган сайын. Ассалаумалейкум. Канча экен? 22. Жакшы. Бул 22. Жүгөрү канча экен? 25. Сизде канча болду экен? 22. Бул каждый базар бир сомдон кошулат атат, не кымбаттап атат бул? Жок. Ошо кымбаттап атат. Канча экен арпа? 26. Аралашчы. Бул да 26. А жүгөрүчү? 25, а? Жакшы. Сиздерде көйлө тонна. Канча сураса барып аласыздар? Номер бересиздерби? 509 0509 23 22 20. Абди. Арзан болбойбу? Түшөсүңөрбү? Значит, түшөсүңөр, а? Жакшы. Түшүп беребиз дейт мына. Абди деген майк экен. Мына базарга эми кирип атат торпоктор. Так. Assalamualaikum aka. Жүгөрү канчадан экен? Мун басын жазып коюңуз. Жай келди бүтү деп атасызбы кандай? 26 25 болот. Басын жазып. Салат канча экен? Бул канча сом? 3 литр. 3 литр. 300. Литр. 300. О, мощный Бул экен. малина. Малина. 1,5 литр канча бул? 250. 250. Приправа 100 сомдон. Приправа 100 сом. Дагы нелер калды? Азыр чыгат да. Эми Бадырандар чыгат. Жакшы. Сиз арпа барбы дагы? Арпа жок. Көкө жүгөрү? Жанагы Арпа, именно арпа жок да. Будай калгандары бар. Жакшы. Тиги байке барасың. Байке. Чыгара элексизби бу дагы эле? Ассалаумалейкум. Калайсыз? Жакшысызбы? Так. Ассалаумалейкум байке. Кандайсыздар? Жүгөрү канча экен байке? Алейкум ассалам, 25. Будайчы будай. Я. Будай 27. Арпа жок окшойт, а? Так, мына жерде сабиз турат, сабиз. Сабиз канча байке, мешок? 350. 350. Бул малга бергенге, кормга. Так, мына жүгөрү 25 сом дейт. Мунун свети башкача го байке? 25 сом. Алдыңыздарбы? Канча болду? 40 миң. Ургачы. YouTube 40 миң сом дейт. Ургачы торпок экен. Бир жаш болду элек, а? Болду элек. Ургачы 40 миң алынып тур. Мына. Nerede uy keladi? Qancha ekan uy? Boğaz ekan.
Dostlar biz çöp çakaramız hem çöp. Tak jügörü var eken. Nasıl ne oldu eken? Assalamualaikum. O jügörü kança var eken? Ha? 20? O size arzan eken. Ha buna ne bul? What a choice. Et ço. Durabiliyor mu? O. Düşünmedim. Ama jügörüsü 20 som eken. Orası numerini alayım ya. Вайка, ну можете номер давайте? Номер, телефон номер. Еще есть, да? Кукуруза. Да. Дробленые? А эти почем? Дробленый 22, початок 20. Хорошо, у вас этот подешевле. Можете номер давать? А? Подешевле не будет. Нет, нет. 20, 22. Этот подешевле у вас там. У нас само этот подороже там. 0707 21 71 41. Жақсы. Зор сұрадым ғой. Так, çöp koyarız. Так. Екі жарым жыл қысы жүріп. Так, кетіп қалды. Мына жерде светке тартып қойдық. Немен баштады? Бұл беде екен, беде. Ассалаумалейкум. Қаншаға бұл беде? Çöp pü? Bede eкен. O kancadan mı var? Tenası kancadan. Vay tartkan жоқ mu ne? Tak 450 deydi. Onu sırakçı. Vay size kanca mı o çöptür? 400 deydi bu yaktarına. Бұл да беде екен. 400. Так. Oyun sıraqçı. Assalamualaikum. Qanchadan size bediler? Büyütken mi bunu kançak? Ama o sizge. Bu qanchadan? 430. Düşesіңер mi? Düşüyoruz da. 430 düşü beremiz ет, жақсы. Так, саман мен мол қандай болды екен? Қамыш араласқан. Мына бұл жерде саман екен. Ассалаумалейкум. Қандайсыздар? Жақсы кел. Так, ол саман қанша екен? 280. 280. Арпа беді, баяғы одай ба? Арпа. Беді дегенде арпа саман 280 қамыш аралас. Кастрат 30. Кастрат бұл? Қанша дедіңіз? 330. 330. Жақсы. Ол кімдікі олды екен? Сіздерке бөлісі? Наркола. Ассалаумалейкум. Қанша сізі чөп? 330 бұл беде чөп аралаш екен, а? Birinci kos. Birinci kos. 330 bede çöp aralаш. Ben ayттым. 330 deydi. Baka size kança? Neye kılmaz size? At başınıkı? Alıstan geldi o kılmat be. Yok sizin çöğünüz жақсы çöğ eken mi? 400 dediniz mi? 400 son. Değil maşına değil. Ama o maşına kimdi? Bilmedinizler kançadan? Так, ол çöp 400 son. At başıdan gelgen çöp. Onun oğlan жақсы çöp eken. At başıdan gelgen. Так, burada bede samanlar var eken mektada. Жігіт қанша екен? Штугы 400. Штугы 400 беде. Беде 400. Так, саман. Ассалаумалейкум.
Dostları. Bu saman qancha lan? Setke. Arpa saman 300. Qanchadan bo'ldi sözüңөр же боло турганы ба? Магазинский ба. Söz bolğan. Söz жақсы. Ал бедеч 420. 420. 300 290-дан болады дейсіз. Сразу geldi. Ала тұрғандар сразу келіңіздер мына. Арпа саман. Да, айтыңыз. 079 0709 85 85 26 85. 26 85. Şular çalsan mı? Sırası alıp gidesin. Жақсы, мол кімдік oldu екен? Ушул саманда, а? Жақсы. Çöp дағы бар екен. Жақсы, мөрді. Assalamu alaikum. Сіздікі? Çöp, қамыш аралаш екен, а? Қанша сұратасыз бұны? 250-ден. Дровилкаға салғанда чөтке ол шығаты бар. Чекеден ұратқа 250. Арпа же будай екен. Арпа саман 300-ден. Арпа саман 300. Assalamu alaikum. Сізге бәс бе? Сізге бәс бе? 320. Первый кос. Birinci kos. Çötke екен, а, бұлай? Бірлері как положено. Abi еттүү екен дегендей. Шаруа малға как раз та чем 400. Қаншадан болады екен? Егер полный алса 300 тонна. 300'den берем дейді. Bu beden birinci kostu. Birinci kos. Под покровный дейді. Telefon номер бересіз бе? Ne ismi? Айтыңыз. 0500 0500 49 49 66 66 55. O çöpті алыңыздар. О, YouTube'ға. Şu номерге çalыңыздар. Так. Sizde daha sonunda bir baka? Bir maşına. Çok ekan mına. Tege çöpтерди сурайын, алынғанда тартайын. Анан кейін қой базарға өтөбүз. Ваке тамағыңыз сатып болсын. Қанша екен сіздікі? Қаншадан? 420. Табиғи чөп. Беди аралаш екен. 420. Assalamu alaikum. Saman қаншадан екен саман? 260'tan ketті satıldı. Бұл арпа саман будай бе? Беделі дегенде. Арпа саман екен. 260'tan ketті бұл. Жақсы. Так, емен өрде daha bir cem тұрады. İnternet mi? YouTube. Cem қаншадан екен? Алейкум ассалам. Жақсысыз ба? Так, arpa қанша? Arpa 26'dan, buğday 26. Arpa 26. Buğday 26. Drabloni arpa. Drabloni arpa қанша? 26.50. 26.50. Yarımı da var. Anca kulağım koyuyor. Rona 00 қылып қойыңыз да. Oo, isteyip ketті odan da. Мына. Sizde қанша olsa бар, а? Бар. Номер беріңіз анда. 0755 0755 09 09 99 53. Şu номерге çalasыздар. Bu çöp kimdik eкен? Çöp benim koy. Қаншадан? Çöp 350. 350 сом екен мына. Бұл çöp. Dostlar бағы бүтті мына. Видеоны аяқтаймыз. Енді қой базарға кетеміз. Көрішкенше аман тұрыңыздар. Videodan alsa ikinci video atыңыздар.